Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Ari Tenzin ki wudu dishin chidun sobe wemi Donald Trump la nyedoni sabshilo Ari Tenzin wudu chemetu gego top yujing. Amerike Tenzin ki wudu lerim la zamli memang ki tona shuchi chishin yue la yang gyaga nang gyaga wa chele bata sheyun je mangbu khong la gyabyo ki namgyu dengyu yubare. Do not hope much. Trump ki wete machung kong Pakistani lasokbe gegap shen ki miri arina chimine pyu chigen chazan chipyu dongyu yimba mase memang ki che dugyu te chayang dongyu lasokbe kelin tumashi che yu kyang ngwesu khare yungmi su kyang she tugi mebe rewa chimbo chigi meba sunchu. Whoever is better for India, I think that what is will matter to us. Ari Tenzin sushila gega top kyang keba me che dang so maung bar gyaga la su pendo yungmi tela ta gwe kyang debe lugyu nang silu modi tang Trump ni war ki rewa sangba shi yudu kongi rewa gyaga ta ari war ki rewa tengwe le yadu tongyu tang ari chone Pakistani la namru tang ma tungi yoje nyungdu koru chebe rewa chigi yu che sunchu. Should be better for the US economy. Trump ni chongba shi yinbe ari pencho ki chani shena kong ni Tenzin la we shi chamba shi tungu yu ba sunchu. Yes, I am happy about Trump winning. Trump ni Ari Tenzin la we shi chamba shi yinbe kong la gyaga thomngi shi re che chidin chokbe wemi Trump la gyabgyo chige mangbo yubare sunchu. ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸਕੋ ਇੰਡੀਆ Thingde Ari Tenzin wudu kap Donald Trump la gyaga thobar kabu chungbe kor sungshin Kamala Harris la Ari shung kyong tube nuba temba shi thungi mindu chi sunchu. Tadung kong ki sardu wedim chungwe Tenzin Trump ki makcho chamjo chigyu yinba sung yuba teni gyaga la keben yuba shi re. Nge tena kesi Ari Tenzin nudop chen shi yinche zambaling la pendo chungdo badang yang Tenzin Biden ki leyu nang Ukraine da Israel ki makcho la sokbe nizu mangda chi chungshi yube ledun yapu trutu ba chungme ba chu chung. Trump means business. Donald Trump ni khaden chilane gen ki mi shi yinbe kelin zuma namya chigi mari chi dang kongi kelin khangche ba theda druptu ba chigi yore chi chu chung. Ebi sangyu khangi jindu chukchi be che thu ni ne chu be we nang Amerike jidun chokbe sinji wimi kushap Donald Trump la Amerike geyon electoral college shebe ari sinji wudu chegi we pembe chokjung ki we sho topko ne wedim ki chagin to we jang nigi tunju topko ba the lendi Trump la Amerike sinji ting shibju shibdun la wedim chungdu Amerike sinji la demdun chuwe kushap Donald Trump ni Amerike lugyu nang chelo chek ton ge gubju koni lor sinjin thamba Grover Cleveland ki je Tenzin shila wesho tingji shordi kyartu wesho topge nibadi chayu bare. Donald Trump ki Amerike wishu nang gyuwa shukchi tonggu kelin nang yuba mase, chiji siju ki tola yang gyuwa ngejen shi tibgu yinbe kelin nang yubar mi mangbu shigi rewa chenpo chigi yujing. Amerike magan chomde nang tsuna, Tenzin Trump chongba shi yinbe chane chongdun to nuden ki ledun tsam nangyu rewa chigi yubare. Nyamba choti nang gen Nordhey domla dang le, Gyagar ki kesa dili sakuba Tenzin Thardoe la dang, isha raung lungti khaan ki sakuba Khando Yangzom tumu ki chudi shubayin.